Matur suksema antuk gala sane sampun kepaice ring pedewekan titiang. Sedurung titiang nguningayang atur, nugrayang titiang ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Dane lurah banyuning sane kusumayang titiang. Dane babinsa, babin kamtibmas sane wangyang titiang. Makemiwah para krama desa adat banyuning sane tresna sihin titiang. Angayu bagi pisan aturang titiang. Majeng ring ide sang nyang widiwasa. Riantukan sang kaning asong kertewara nugraha ide. Iraga presida mapupul iriki. Jagi ngemargiang samrama wacana. Indi ide dane para pemedak sarang sami. Ring pecaruan desa puniki. Titian meler mabaos indek nambakin virus corona. Sane mepai ketantisan sarang tradisi lan budaya desa adat Banyuning. Inggih punika penyepian desa adat Banyuning. Manawite ide dani sareng sami sampun tatas uning indek tradisi penyepian desa adat Banyuning sane sampun kalokta sajebak jagat Banyuning. Penyepian adat puniki kemargiang ring tinanggal apisan sasih kapan. Inggih ide dani sareng sami. Rikala raine nyepi, kewentenan brate sane patut irage laksanayan. Sane kasuruh catur brate penyepian. Catur brate penyepian punika kaepah dados papat. Luwire amati geneng, amati karya, amati lelungan, miwah amati lelanguan. Ring sajeruning catur berata penyepian, yening selehin sekadi jagate sekadi mangkin, sane katiben, gering ageng sane muwaste virus corona, sane mepai ketantisan, sarang papahan catur berata penyepian. Sane ka pertama, amati lelungan. Manawite ide dani sareng sami sampun uning indek amati lelungan sane mateges nenten dados melancaran. Sane kaping kalih amati geni sane mateges nenten dados ngendihang api utawi yening ring angge sarire nenten dados proda. Mepai ketan antuk punika mangdani ide dani sarang sami nenten memekung nyinenen pewarahara sane sampun keijen oleh pemerintah. Sane kaping 3 amati karya. Sane mateges nenten dados ngambil pekaryan. Indike punika kanggoang ide dani sarang sami meneng dumun ring jero soang-soang mangdani megatan rantai virus corona. Inggih ke punika sane kaping 4 inggih punika amati lelanguan. Sane mateges nenten dados meliang-liangan utawi nenten dados mapupul sareng anak akeh. Nah, indike punika ide dane sareng sami kanggeang dumun meneng ring jero kematen mangdane nenten keni gering punika. Yeneng selehin virus corona punika gering sane ngelimbakang tur ngerusak peparu sane ngeranayang iraga sesek kebos dingin watuk lan mebangkes. Gering ageng punika sampun akeh ngawinang jatmane sungkan tur ngemasen padem. Manawite punika mabiat usaha pisan sampun keuratian majeng ring ikramu taler pemerintah ring pemekas provinsi Bali. Sampun mekudang-kudang usaha sane sampun kelaksanayang oleh pemerintah mangde nyicalang virus puniki. Nanging usaha pacang mewiguna yening keramane
preside ngewatu ngemargiang usaha puniki. Mepaiketan antuk nambahin virus puniki. Dumun pelingsire sedurung wenten corona. Nyininin mepiteket sanika pertama. Elingang seusan medal ring margi. Ngeranjing dumun kepuargan. Tur nguacikin tangan. Sanika kaping kalih sampunang dumun ring pesariane dogen. Sesai bangun semengan. Lantas olahraga tur mejemuh mangge segeran bayi. Sanika kaping 3 yening usak bayi. Sesayen pekarian loloh mangge mewali seger bayi. Miwah sanika kaping 4 yening masan anak gelem kanggeyang dumun menang ring jero tur sampunang dumun melancaran. Melarapan antuk punika pemerintah sampun maut sahe sumangdane virus corona punika gelis metilar ring jagat Bali. Pemerintah sampun setate pepetaket sareng idedani sareng sani mangde side trepti ring dreste sani muaste dreste anyar. Dreste anyar punika mawinan tate titik kahuripan anyar utawi kanton kemargiang kahuripan kadilumrah. Kemauan side trepti ring protokol kesehatan mangde ngicalang nambakin tur penglimbakan virus corona punika. Sane mungguh ring tate titi dreste anyar inggih punika sanika pertama elingang nganggen masker rikale medal ring jero. Sanika kaping kalih sampunang sesai ngusap-ngusap prerai. Sanika kaping 3 mewates sekirang nyani ametet saking anak kiosan. Sanika kaping 4 mesiram tur ngentosin busana seusan medal saking jabe jero. Sanika kaping 5 nguwacikin tangan nganggen sabun. Tur sanika kaping 4 rikale watuk tur mebangkes tekepin bibihe nganggen kain utawi baju. Inggih mungguing pewarah-warah saking pemerintah. Ngiring sikiang kayune tur margiang catur berate penyepian ring desa adat Banyuning tur satinut ring warah-warah saking pemerintah. Ngajeng cukup mesambel lalah maimbuh tempe lan tahu. Satinut ring arah-arah mangge side rahayu. Inggih idedane sareng sami wantah kadi asa punika sami presiden titiang aturan. Kelungkung Semarepura kirang langkung titiang lunas Sinampura. Titiang puputang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.